Ćao, ja sam Milo Vojić i radim u Crnogorskom Telekomu. Danas vam predstavljam mobilnu aplikaciju Telekom E. Telekom E aplikacija je vaš lični prostor gdje lako upravljate svim telekom servisima. Najprije da je preuzmemo. Aplikaciju možete preuzeti na Google Playu ili App Store. Ukucate Telekom E. I sada preuzeti. A sada da vidimo šta aplikacija nudi. Početna strana vam daje najviše informacija. Ako imate neplaćenih računa, prikazani su na početku, uz mogućnost da ih jednim klikom platite. Zanima vas detaljna potrošnja. Ovdje imate sve informacije i to u realnom vremenu. Odmah vidite koliko je minuta, poruka i interneta preostalo. Detaljnu potrošnju ćete vidjeti za sve brojeve koje ste dodali u vašu aplikaciju, mobilne, fiksne, također i za televiziju i internet. Klikom na bilo koji od prikaza potrošnju ćete vidjeti još detaljnije. Sve vam je tu. Mobilna aplikacija vas obavještava kad vam stigne račun. Ukoliko imate više računa za plaćanje, možete ih platiti odjednom i to bez provizije. Ako kroz aplikaciju račun platite na vrijeme, bit ćete nagrađeni. Zavrtite točak. Pokupite svoje poene i zamijenite ih za neku od ponuđenih nagrada. Zabavno je i isplati se. U okviru sekcije Moji servisi vidite sve telekom servise koje koristite. Tu možete aktivirati ili deaktivirati dodatne opcije, promijeniti paket, aktivirati ili promijeniti Friends and Family brojevi i sl. Tu su i radi sam podešavanja gdje možete mijenjati MMS i GPRS podešavanja. Lako je, uradi sam. Imate pitanje? Samo dodirnite magično dugme i odaberite vrstu kontakta. Naši brzi i ljubazni agenti su tu da riješe vaše dileme. Kroz live chat možete poslati i prilog. Na primjer, dokaz o plaćanju računu. A ako ipak više volite direktan razgovor, možete nas pozvati odmah ili zakazati da vas mi pozovemo. Tu smo za vas. Otvorili smo novu prodavnicu. Sada kroz aplikaciju možete kupovati uz specijalni popust od 5% u odnosu na standardnu ponudu. Odaberite omiljeni brend i uređaj. Popunite detalje kupovine. Ono što izaberete dostavit ćemo na vašu adresu besplatno. Kroz mobilnu aplikaciju prepaid račun možete dopuniti lako i brzo na više načina. Karticom, unošenjem broja voucher ili sa vašeg postpaid računa. Ako dopuna iznosi 10 € ili više, odmah ćete dobiti šansu da zavrtite točak i osvojite nagradne poene, a onda ih zamijenite za neku od ponuđenih nagrada. Ako je već niste preuzeli, mislim da ćete to uraditi sada.